Euy. Banyak kieu can balik keneh wae. Tapi tanyakeun lah sedikit. Sugane aya. Eta video nih nanti. Kamane je. Naon naon? Dik, mana kenaon? Ah biasa, kira-kira ngalamun ya tuh. Lain teh, antarnya yang si jam yuk. Ayo. Lain tadi he. Oh, itu kenyawan baliknya. Kemana emang? Hah? Emang balik di tadi he. Ngamar gawe meureun? Heeh, aya nempo mah ngadenge mah. Itu bisa eta mah Kang takon lah. Ayo, ayo, ayo. Lain dik pokokna mah kieu he. Urang udah si eta bener dik. Kamari teh si Ijam neangan pagawean. Aya pagawean mah. Terus Di Mang Bubun kita ngecek non es balok. iya mah. Ngechat tuh gitu. Ayo mau ke chat mah. Teuing da eta mah meureun Mang Bubun terus si Ijam butuh pagawean manehna. Cenah mah adenge arek kawin. Itu Postan. Oh, aya ning. Gamang atuh, Ustaz. Aduh. Alhamdulillah. Bade. Lain, Ustaz. Nempo si izin teu? Ari kamari mah nya kasorangan teh nanyakeun. Nanyakeun pagawean malahan Kakanang datang. Cenah mah manehna teh hayang kawin. Aiku sorangan teh dibere ide. Kamari teh aya di Mang Bubun jalan teh. Kita ngechat es balok. Gitu sorangan teh. Sorangan teh. Banyak teh tadi teh. Ya umah kemana? Arek mangkat teh. Oh, ayo. Boleh. Apa ya kaganggunya? Henteu. Lain nanti kenaon, Ustaz? Ah biasa ieu kan ngerokan ieu ya. Oh nya, maksudnya. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Woi, aduh, lu bisa mau motor lu? Aduh, mau gimana nya? Dik, kumaha dik? Lu gimana sih bisa gak bawa motor ha? Lihat mobil nih. Aya naon itu mah tengah Lu, arti. lu punya mata nggak pakai motor? Lihat mobil gua lecet, hah? Jangan pakai mata. Nah, sekarang gimana nih? Mobil lecet, tanggung jawabnya gimana? Tengah arti bahasa naon teh. Sodik nih. Gimana nih tanggung jawabnya nih ha? Ayo lah. Ayo lah. Ya, apa? Woi. Mau pada kemana lu ha? Ngomong naon teh? Ngomong naon teh we tengah arti. Lu mau damai apa ribut? Teuing. Ngomong naon emang aing tengah arti euy, tengah arti. Lu mau damai apa ribut? Ah, kumaha lah hayangna lah. Ribut.
Oh, ayo jadilah. Ayo. Ayo, soklah. Ya udah ayo ribut. Mama kayu mah. Ya. Mana? Ayo, kabur lah. Ya ini gitu ya goceng ya. Oh, sok kayu lah. Kayu lawanan yuk. Lagi nih, ha? Apaan tuh, Bang? Woi. Si Gong gebukangnya, Bet. Woi, Bang. Bang Beli. Apa lu? Hah? Gini, apaan lu? Gini tadi dia. Iya, tah, ieu budak teh tah. Iya, budak lagi lu tadi, ha? Lu. Udah sini, ayo. Ngomong apaan sih lu? Saya lagi Jakarta. Jadi dia lain. Ngomong apa lu? Ikut lu. Bubar. Bubar.